مرحبا تماشاوان هیجم دوی صحبت خود می باسا پرتوکا فرات پربال هتل اروپا بکن ایرو دو هک میوان منی بقیمت هنن برفین و زانام اما پفدور سر و پرتوکا با آخوان لیرو بهتر و اوه با آخوان زیرو زیتن ایروان گوزار بکم و دناور تشنا جوان بپرسم مخوزگ او فکر وانی خوش وان نرخاندن وانی بری وی ویدیوی شیورا گمکر ادیر ویدریجی بیجن و هم بواره پاره بکن نهاج بو که کاراکترها بدن ناسین زخوازم که مافیا خفتنه بدم برفین کرم کی جان کاراکتر هنن چه کاراکتر هن تجمر بحثا چی وان بکم مرحبا جميلة از بحث کاراکتری هتل اروپا بکم دست بید بکم کاراکتری ما هری وینگهین فرحات zaten او پرتوک نویسکار او zaten پرتوک بدوی کسی که من هاتین نویسین و بجرمه بیجن آنا و بجرمه دکارم ببیجن لی هری وینگهین محمد حاجزاده براستی محمد حاجزاده ملای که ملای کوج ایران هاتی خلي اللباس كرن خلي اللباس كرن وبيانين كردو سري دا درباس بيا باريسي دا تش بيا اوجي دي هوال زاناج برا بحث بكه لورجي موسيا لوكانا هي اوجي صاحبي هوتيل اوروبايا فرحت لجمي دخبته اوجي كاركتر ما كسركيه ام بيجن بشتوي ساقين قلشين هي اوجي لور علي كاري لفرحت دكه ساقي گلچینجی خوشکا حواله محمد حاجزاده لور فرهاد محمد حاجزاده حفناز دکن ساقي گلچینجی چوام ببیجم وینه zaten فرهاد جی لور وینه سازه وینه فرهاد جی ساقي گلچینا دشینن لور اوجی د اوکا خدا دفروشه لور تکیلی کوانچید به هم دكان در حقي كاركتراتنا وانا ببيجن او قصنا اي جرين كمان بيجن ما كاركتري خو ناس كرني دي نهاج بون نرخاندنا كاركترا وكي تشي كيرنن بيتر تمام تجمل بيج زانا كرم مرحبا وك برفين قوتي كاركتر ما بنجهين فرهات منصور لوسيانا و محمد حجزاده محمد حجزاده فارسه لإيران لتهران ملاتي ذكر اللي هاد خليلي باسكرن جبو كروشاوي وك ملاين ويدمين نبن يعني نكفت زندانا بري قدا أوروباي باوايك زور وزحمت والويدري فرحات هي فرحات جي كاركتر ما أدويم بنجهينة وفي بجرمة وكبر فينغوتي يانزده سالة فرحات شغل باريسية والويدري محمد حجزاده وفرحات باويك سرشتي هفت بينن وفرحات آلي كاريا الويدكير خو رومانجش سر آلي كاريا فرحات جبو محمد حجزاده وروشا بنابريا محمد حجزاده جبو ام هرچكاز ببيجن يعني اف پرتوک وکی دکوناغا دیاسپوری ده بزنین جی اف پرانی کالا روشا پنابره کدیکه و اف پنابری مج محمد حجزاده دوی روشا پنابری ده موصول لوسیانا ساقی گلچین و هوالین فرحات این وین ساز گلک کس هنن و لوی داره ام گلک جاران هوکن واجد بیزم فکر واجد بیزم به هوکن و ام رومان هریک بارترد به براستیجی وفيتري امدكارم ببيجي محمد حجزاده دروشك بر خراب تيه هري بيشي يعني پنابرتي هري بيشي وصا نشاني مدده كو يكتونه بالجمده دونكاري بيجي يعني الويدري بوكو فرحات هي محمد حجزاده بچكتنجي روشاي اديان بيجن فرحات الويدري دبي علي كاري فانيج پنابر گهاتی اروپا ده سر ودرم بکاراکترا محمد حاجزاده آلی کاریا گپیده که بیر دوستانیا گده که دوی adı آلی کاری پیده اره آلی کاری لیدی که و çawa bejim mesela Nurettin Zazadı beyji durketi her dere bitene le Ferhat Nahili ku Muhammed Hacizade bitene bi Ferhat dema vedike je Ali hevalen xwe gelek rexnayancı dike mesela her tim dibejin ev suğure je bok Muhammed Hacizade je seri Portuki hayat abi tane xwestinek ve heye ew je bibe nishtecih yani nishtecih binawi bedene من خياله همي
هم penabera evet. Le nadın le rehvalin Ferhat geçjere dibêjin ku yani ve evvelat ji tiştek dizanî ku 4 sal e hemû serlêdanên wî betal dikin yani dibin sigûr e wek sigûr wî dibînin lê Ferhat li hember van rexnayan jî tu caran alîkariya xwe jî qut nake gelek caran hev dibînin rûdinin bi hevre daxivin û her tim daxazê Ferhatê dike ku jê re karekê bibîne karekê berdewamî ji bo jiyanek baş û Ferhat ji bo ku 11 sal li wê derê û li Hotel Avrupayê dixebite xwediyê Hotel Avrupayê Monso Luciana heye bi diya xwe li wê derê ne باوی هاتی کشنی باوی وی جی هاتیه آره کشته مالباتا وی حمید دم نازیان ده هاتی جهویه اوجی جوی اما اوجی لور وقت پینا برید نه یعنی به منو سبو مثلا اوجی آلمانی هانی مالباتا وی هاتی کشن اوجی Portekiz. پورتکیز بون sanki آلمان ولا اوجی لور هاتیه مثلا فارسی اوجی هانی وقت پینا برید کل فارسی yani به من işte bu tajidi yani aslında اوانا مثل وقت دروشا پرتوکه روشلاتی و روج آوایی جبر که اوج روج آوایی نیه وقت پنابر ناین قبول کنه ندیش خال ودر زاتن کاریوان وره چیز خال دماغم لیهودی ادنرن یهودی هبه که در کیجان ولاتی خال گورا وی ولاتی دکارن دکوین مینا وان ولاتیانا از بیشم منی کاربن جیه بیشن اوجی پنابرن yani bu hani اوجی پورتکیزی هاتی لی تمام اوقات لسوی نسکنی لسر محمد حاجی زاده سکنی لی اوجی مثلا مالباتاوی هاتی قتل کرن هاتی کشتن اوجی لپورتکیزی وگو هاتیه yani اوجی وقت پینابری کرد yani بمن نوسا دید براستی به اوجی دبه belki nüviskar دروشا پنابرتی و نشتجیتیه تشتكي جوداي ام بيجن وين نشتجي ويدري انا تشتكي دنا دروشه كبر خراب دق شوي جي كي قد خاصبه ولاتي ويدري لا خص اما belki جي نشتجي وقت بود يعني ومنصور لوسيانا مرفكي gelek devlemende şu gelek otelin ve henin apartmanın ve henin şu gelek caran Ferhat karakterime bingehin ve evlevdike u gelek jihati mesela Aliye Farisan Aliye Diroga İraniyan gelek tiştizanı u hevpevinin veyim be Ferhat liser edebiyata İrani medbe Aliye gidin şu kadema بله Monso Luciana و Ferhat hevpeyvin dikin behevre biraz dem diçin aliye kedin evji heza nüviskar zafter nişane medede kudunav romaneke bahar ravşa penaberanda em hezek din bibinin u adınci Dve bivan karakteram mezani ku ji beşe Kurdistanê encir bucur gelek penaber hinin berê xwedana Avrupayê û rewşewana li wê derê gelek baş diyarê me giriye di Pirtûkên diasporayê ên din de wek mînak em dikarin Parîsabadê nîşan bidin Parîsabadê bêtir Fawasîzê li wê derê mesela em dema wê dixwînin em çawa em diçin sikakên Avrupayê em tam ciyanekî diasporayê li wê derê dimînin lê di vê Pirtûkê de nivîskar çawa kiriye bi diyarkirina rewşa penaberekê wateya dûrketinê wateya penaberiyê nîşanê me kiriye gelek peyam henin rexne henin li wê derê di hevpeyvînên van karakterên ku ji Kurdistanê cur bi cur hatine em van tiştan dizanin نه تنه او کاراکترین کش کردستانی هاتن مثلا کاراکترین کش ولات دنجی هاتن اوجی هنن تنه دوی درد بحثا دماغی فرات خاله خود ددن ناسین یک جمردین یک ج محبت یک ج قامشلوی و فرات چیش خوش هولیری ام بیجن دماغت وان چار ناونداج دینره هیله کل پرچه‌ای کی کردستان وک پایتخت ناسکرین دورده hem yekiti ek Kurdistan'ı hem ji tişteki din heye ki le nabera çar devlet hatın mesela hati perçekirin valat ki nabera çar devlet hatı perçekirin ji ve disi yani kaderavan hemen tişti disi çavion derveyi valatı و لودر پنابرن و روش وان لودرش نزیده باشه مثلا فرهاد وين سازه که حواله وين دیجی وين سازه کن وين سازه لید صد اوتل دادن شو يعني روش ویدان خاص باشه ایرو دماغ نویسکاری خونی که پرتوکی آن دخون یان اروپا شی حیله که کاری که دویم دکنی بله
بذي كاريرة راسته يعني روشونا وقص باشه راسته والفيدري مثلا هري بيشي سر روش محمد حاج زاده راوستيانه ام فيد بينك دما محمد حاج زاده لإيراني ملابو چوان بيجم روش ملايان دجواتي دوساي كسر دستان دگرن گلك حزدكن يعني گلك جرام وقت پیغمبر ديتنجي هنن دنام جباگده بقيمتنا بيجم بقيمتنا دما بري خد ده ابننا يعني ملاي گلك سركفتيه گلك تشتمي هنا يعني نملايك نورمالجي يعني سر شريعتي خباتي خباتي يعني از فيدري دخازن ببيجم ملايك جي هر چكاس بقيمت جي بددمه كده دما بكفته بيچارتي يعني دكاره بري خو بده هر تشته شو خد كاركتر محمد حجزاده ام بيجي تبين هر بكارتينه و او رين كو بكارتينه هموج اللي همبر يعني دجبري دينه دجبري ملاتيا ويا بري مثلا دبه هوموسيكسوال فالان دنيره دروان دكه و هري داويش خو داويه برتوكي دم دبينكو وك سيغوره يعني دروان دكه يعني كسايتك شوايه دكه بدوسا موسيان aynen yani gelek baş nişane medik yani gelek همو karakterin eko em bebejin çıxrab heye düydem dibinin gava kurduet evdike evji nişanda ki gava kum marif beçare bebine marif her yani bikartine beliş beçare bun mesela ev çend salat diminil vedrel avru Paris'e dimini o bejin ev kağızan işte cibune dest naxe nab hemelatiye vedrik nasnameye kenal şu beyvan nasname de ve Portekiz'de C2 pri girin dirti ki Muhammed Hacizade nikar ve beyvan nasnameye ki telaffuza Fransızı bebeje durduç bergen nikar bebin işte cevedir bebedir yarune edi van regitte got mesela van regi embejin gora ahlaka melayekil gora ahlaka roşrati nedcide vana bekartine ve gidinem se karakter edin em ki bejin Lucian ez xwazim servi habeki tişna bejim te got be edebiyat yeri demek o Ferhat Pevdud şeğrin Lucian hem em bejin patroni Ferhat'ı led naberan hevaltiye çevirdi. Hevaltiye wan beter ser edebiyat ser sinema gelek mijaratı daxıvın var dehab entelektüele gelkelek hevdur dinin bahsa gelek tiştan dekem dibinin. O Lucian ji yeki bejin roşlat nas gelek zangaha mamusteti seminera dedi doktoradaki çiftdeki yani bejin ji akademisyen ki ser roşlat dixebite beteji İran şinasi. Raste. وچوا بيجم مثلا جرى اول لوسيان وفرهاد داخفن فرهاد شاش دمينه چوا مثلا فار عراقي كردك عراقي فرهاد لدما دبيني يكي كو بوين اشتجاه اوروباي چوا لعالي ديروكا فارس ادبيات فارسن او قاستشتان دزانه پر علاقدار پر مجولي دبي او قاس بيشكتيه فمجربا وها دستريكه بللي او دنرن قلنا او حيران بنا فيتشان ديجي اري او مجوسا جارا بيشي لي مسير دبيجي جبوكو اسبر جوي حزكم او دبي كالكي من لور نويسي والنظام اجتماعي جبوي هي شو فرحت جي باورنا كدبي يعني تشوا اوقاس قلت كي لور جي نشان ده يعني بيشتوي zaten ديار دبكو جبو افينا خويا زيباي يعني جبوكو زيبا لوره او جي مراخ و دبيجي دبي يگم سيرفانات دشين يگم فانا يعني كرجع از فيكاري بكم زيبا خوي نجز او ام دبيج نه حيرانيه كي ويني المقابله چاندا ایرانیه د چاندا روشلاتی هي بدو اوینا خود چوی زیباجی ل پاریس و خوندکارک لوسیانو زیبا دز کevin هفدو تشنا دجین 4 سال به هفرت دمینن رجبر بريارن بابي زيبا دبج لوسيان برد دم خابن وديار ايراني وديار ايراني وهري داوي وك بيراني لجام لوسيان بيلاوك
زیبا Ela دبینه dibine eri. اره و دمیر داری Gelo جدی pelav, جدا نشانی مدده Çanda roşçaladır pelav tişteki. انه جیروکن وان دا جهه Klur peyamek sergirti hey men edi acaba. Nizanim ki valla. اره والا و تشتك نجد في Portekiz'de cihta gelek mücaran. Yani duhastiye ve romani bağlanma ve ser gelek tişten de cihane de cih girtine. Mesela kalaçı hüner heye, dirok heye, edebiyat heye. Hema kala hamu bu yerin cihane em cih girtine de ki binir Halepçe. Kala Halepçe de ki kala nazi u cihuyan de ki ufad ve dere karakteri me cihuji heye ve kurzanın Rusiyan cihuye. Yani o sadece ku emliser mücarin koyun ku dve herkes dve hişmendiye de bir wan bizanı medde zani. Mesela kesu ku ve romani bixune u neçe ne ner ne zanı bizanı jidi çidi sa wan bu yaran da neri. Şerri Irak u İran'ı şu zaten bingaha van yege Ferhat ji u Mehmet Hacızade ji riya penaberiye berwan vediki şerri naber Irak u İran. Kerem peyvate verir. Nana estağfurullah isteknem be. O ev dema mesela kala tiştektici bağlam kişen Rusiyan u Ferhat dise de hep peyvinek vandaş bu kusar hünereye gelek bağlam kişen diye. Ulve deri mesela de beje min kala Firuzat dikir ve kala şinasit Firdevsi dikir. من ام دزانم Firuzat helbesmanek modern Firdevsi mesela Şirazi en Klasik. Ulve deri mesela her tüm em dibin ya dişten kumalin mene em ne bin herkesime baştırdı zanı. Ve deri mesela Rusiyan her şıkas Faris ne biji ji Ferhat'e baştır sanki vantıştan zanı. Şu Ferhat ji dibiji ez çıkas Faris birim ez kemite ez vakte nizanım vantıştan. Ve deri ya bu Faris'im yani çava biji Roşlatim. Roşlatim. Zbergi ev dedi nava çanda İran ejdi Kürt perçeki yani Kürt vak İraniyeten kabul keren bu İraniji Kürda çıktı ben yani de perçeki neteva gici İrani bu neye heri bihis Kürt hasibini jberwe Ferhat haber ki xo neziwan dibini o demek nezi heşt ma Ferhat'la İraniji yine. Levra şu yani. Mine xos bişeşti şey. Ne başkır. Bu keleceğe. Rit iştektin. Berfin ted xos çibejim. Çi bibêjim ez bibêjim min ser saqî gulçînê weqet tiştek nekut li we jî saqî gulçîn wek ay wek feministek nîşan dide lê gava Mehmet Hacızade falan mize dike mesela dibêje yek jinekek heye Karakteri kod mevan tedet ki Rüya Hanım. Rüya Hanım heye lur mesela yek merikek رش گوشتی جنکی حز دکه لی ساقی گلچین ج محمد حجزاده را دبیجی که جرا ببیجه او تحس نکه محمد حجزاده جرا دبیج چما مثلا لور دبیج بو که از فمینیستم از نخوازم هنه جنک بلاوی میرکیش بو پری وچتیوی بو سربتاوی بوده بوده وچی لی هری داویتی ساقی گلچین دچه بوی میرکی را او دزوجه Yani Piştik Rüya Hanım Demire. Piştik Rüya Hanım Demire. Zaten Muhammed Hacızade hani faaliyedarlarımıza dikkat bir hani nabe ev merik jbo peri tavan bir tane duhazı bir tane bebe. Nabe zaten Rüya Hanım Kavaku Demire piştiği sakı için ev buha bu merik hani dizevce. O çaba bizim yani lur خواهک feministek جمران نشان دادن لی ام نوری دبینیم که ساقی گلچین نه feministek yani. Feministek bir karina. Karina eri misaya yani bilasti. O şu bağlamak için bu göz leziyle bak. Bele. Hundu bejim. Az xwatim hebe ki ser zana got ya ew bahsa edebiyatê getijî sohbetê Ferhat û Rusyan dikin. Balan müzik şu an durdu. Tişin hem diyalog hem jî monolog henin durdu. Mesela Ferhat tişina dixwaze ki bêjî wekî naxwaze bêjî. Ya ve dilê Rusyan bêhêlê ya jî we pey her ciyekî din de wana nabêj mesela. Ser edebiyatê dipeyivin ser Firdevsî Mevlana Firuzat wekî din gelek nivîskarên niha nayên bîra min ser wana daxivin. Bahsa sosyolojiya roşhilat dike ev rewşa penaber ne tenê
Kurd û Ereb û Faris wekî din jî netewên vê derdorek çavê hemiyan li yani li Rojhilatê ki bibin Rojavayê ki ew jî rexneyek mezin li serdestên van diran yani hikûmet û serdestên van bêtir jî yê Müslüman yani iktidarên İslamî em bêjin li wan heye ji xwe zaten di navendê de jî de Komara İslamiya İranê heye û dîrokî jî ji xwe dûr di şerê İran û Iraqê heye bahsa Naziyan dike, bahsa Cihûyan dike vekî din bahsa Helepçe dike yani bu yerên bi serê Kurdat hatin, bu yerên bi serê Faris û Erebat hatin hemî heye em karin bêjin yani kronolojiya dîrokê radixe berçavê me ki panoramiyeke erê panoramaya serdemekê radixe berçavê me em li jiyana penaberên Awropa bile mesela niye li wê derê ev otel mesela ji bo çi mekan oteleke ji bo ku di vê derê de Hotel Awropa ji xwe hûn dizanin ji bo Ferhat jî dibe derfetek ji bo Mihemed Hecîzade jî dibe derfetek her du jî li wê derê dişuxulin Ferhat ji xwe 11 sal li wê derê ye li wê derê dixebite û dûre ji bo ku wêneyan saz bike berê xwe dide Santimalo Fransız berê xwe dide bajarek din ji bo ku dibêje ev der ji bo هنري پر باش سرکفتیه و شو ناوی چارمه محمد حجزاده دچل ویدره ویدره جی مثلا به هفر داخل محمد حجزاده و فرحات ویدره جی مثلا قالا و هتل دیگه و هری داوید تشتکتن جهیه چما هتل اروپا جبوکو د چوا بیجم هری داوی ایدئولوژی به هتل اروپا چیه دبیجه اروپا جبو همو پنابران وک اوتلکه و evji jibo Ferhat û Mihemed Hacizade ji bûye Hotel Avrupa. Belê ji zaten jiyana otela tu kez heta dawiya emrê xwe ji dayîk bûn û heta dawiya li otelekê nemaye. Yani ne tiştekî ew ya jî vana yani hatinin bi demkî hatin ve vegerin ti çi qasî li wir jiyana xweş bijî kokê te nebterenin divê tu veger ji xwe em Ferhat dibînin ki vedigerim. Ferhat mesela qala Hotel Avrupa'ya dike dibin beşe Hotel Avrupa'ya da qala dike dibêjî tamam karê te heye tu dervenînî tu birçînînî lê heya cihekê xweş te ji dera êdî tu nav qazî mesela ew jî ji otelê êdî ev aciz dibe navazê de otel jî ser sibez dûrim êvarez dûrim êdî jiyana min her tim nûr e ew jî êdî aciz dibe navazê li otelê be yani ew jî dixwaze ji otelê derkeve ji xwe ji bo wî jî diçe bajarek din ji bo wê nesadî hene gelek pêş bikeve heta gavak ve Mihemed Hacîzade ji radibê han newe ji xwe li wir be yani bike piştî wî han dibe direng were roja xwe da yani li wir jî Ferhat jî li wir aciz bûna xwe diyar dike ji me re yani çiqas ji otel aciz bûye belê em tiştek yani wek mijarek din vekin Lusyan û Mihemed Hacîzade pir durvê hevdû dibin dişibin hevdû û ji xwe di ber yani di dawiya romanê de em dibînin ki tiştî din jî çê dibin cî jî tên bihertin. Ferhat mesela çawa dike mesela dema Mihemed Hacîzade jêre dibêje ji min re kar bibîne dîrek kî te bîra Ferhat dibêje Lusyan heye ew dikar ji te re kar bibîne adin jî mesela dema Lusyan ji Ferhat re dibêje ez dixwazim herim Îranê ew ji wê demê kî te bîra wî Mihemed Hacîzade te bîra wî ji xwe zaten Mihemed Hacîzade hani nasîn hev naskirina Ferhat û Mihemed Hacîzade hani Mihemed Hacîzade pir dişibe ukuyana ji bo wî hev pir naz hani lûdan dibe qey ew patronê wî ye ya hew ji wê hani dest pê dike hevaltiya wan bi rastî ji bo ku pir dişibin hev ji wî razî dibe tu pir dişibî patronê min patronê xwe razî dibêjî tu pir dişibî Mihemed Hacîzade yani li wir ji xwe bûye dest pê dike mirov gava ku dixwîne mirov hani mirov fêm dike tiştek derdikeve êdî hani wan pir dişibîne hev li wir dawî de jî zaten wek sêvekê du parçe penasek gelek ciya de derbas be gelek ciya de bilek dike çi bêjin wek em ser hevdû dibînin ji bo yani sê deqê dawî
Yani rewşa penabereke gelek baş û herikbar di pêş me de ye ji bo famkirina penabereke li Avrupa an dûrketina ji welêt gelek baş diyarê me kiriye dibin de hemû fikir hene fikrên cuda cuda لسر gelek mijarên cuda cuda sekiniye û jî nîşanê me daye li wir û tenê li ser madiyatê nesekiniye gelek cihan ji xwe di meseleya Lusiyan de bi di meseleya Mehmet Hecizade de bi tenê li ser madiyatê nesekiniye li ser maneviyatê jî sekiniye li ser evînê mesela evîna Lusiyan û adın mesela Ferhat Heridawi dixwaze vegere welatê xwe û mesela çima homoseksüel bû Mehmet Hecizade ji bo ku çima wê derê mesela çi bû dibêje gava Ewropî dişikin wêce nizam dibin asta me penaberan evê ji bo kî gotibû ji bo ku dema Mehmet Hecizade dibe yani li homoseksüelek dibe wê demê dibêje yani û adın jî mesela dema Lusiyan û Ferhat daxibin Lusiyan gelek cihan şikiltir dibe. Ew jî fam nake dibêje ew qas otelên wî henin ew qas perê wî henin çiye wê wisa acizî ji xwe wextê gotî gelek dixwaze jê bipirse lê napirse ji xwe herî dawî ew diyar dike ku ji ber evînîye yani em dikarin bibêjin ew tiştên maneviyatê dibin gelek sedemên ji bo pêşveçûna maddî jî yani mesela çawa bûye ji ber evînê Lusiyan berê xwe daye edebiyatê dîroka İran. تش dibêje berfîn ya êku zana got zaten ez jî wek wî fikrim bi rastî yani li wir tenê li ser mijarek tenê nesekine gelek mijarê din jî nîşanê me dida li wir tiştek heye gava ku mesela maddî hebe jî mirov ji maneviyatê henê dûr dikeve hani tiştên manevî dixwaze tiştî mesela manevî bi dest bike gava wexta ez bêjim Mehmet Hecizade li wir herê pênabere pir feqîr e jî hani dewlemend nîne gelek bûyar tên ser wî dixwaze perêwî bibe çêbe ya da dixwaze pênaberiyê hani heqê pênaberî ji Fransî bistîne lê mesela Nûsiya Lukyana ew jî pir dewlemend e pir malê wî hene otelê wî hene tiştê wî hene ew jî naxwaze malê wî dewletê wê bûn ew jî dixwaze bi evîndara xwe re be ama lê evîndara wî tune ew jî wî hêj têr çûye yani li vir bi min gava ku maddiyat hebe maneviyat keme gava ku maneviyat jî hebe maddiyat keme bi min wisa yani min wisa fikir em ser vê edî tiştekî nabêjin gelek spas spasxweş bo hûn hatin ez spasiya we dikim ez wek dawî yani naxwazim zêde ser biaxivim tiştî dinbêjim em bixedînin bi rastî jî pirtûkek pirî xweş em pêşniyar dikin tedqes bixwînin tedqes bixwînin gelek pirtûkek baş e spas dikir ji we